Imana. To believe God. Kwiringira Imana. Believing God. Daniel basanze ntacyo yabaye. Daniel was okay. Nubwo waba uri mu bigeragezo nawe. Even though he can be ukaba uri mu mwobo wawe. And you are in the pit. Kwiringira Imana. Believe in God. Wiringira Imana. Believe in God. Niyo Mana ishobora byose. It is the powerful God. Kandi igiye kugukiza. And he's going to save you. Akagambane kose igiye kugukiza. Inama z'ababi zose. All you betrayal and all decision had made on you against you. Nubwo warenganywa, nubwo bakurwanya, nubwo bakora ibyo bakora byose. Even though they can hate you, haracyari ibyiringiro. There is a believing. Dario. Turagushima Mana yacu, Imana ishobora byose. Turagushima kuko uri Imana nziza, turagushima kuko uri Imana idukunda. Uyu mwanya turi imbere y'ubwiza bwawe, tugushimira uburinzi bwawe, tugushimira kugira neza kwawe, tugushimira urukundo rwawe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uyu mwanya tugezemo ni umwanya wo kumva ijambo ryawe. Mana, turasenze kugira ngo imbaraga zawe zimanukire aha hantu, umwuka wawe wera amanukire aha hantu. Kandi turasenze kugira ngo Mana buri muntu wese ukurikiye inyigisho umuhe kumva no kukumvira. Kandi ikiruta byose Mana, icyo dusaba no kugira ngo izi nyigisho turimo kumva zizadushoboze no kuzabona ubugingo budashira. Urakoze rero, nanjye ndakwiyeretse kugira ngo ukomeze kubana nanjye, umfashe umwuka wawe wera nyobore muri byose. Simvuga ibyanjye ahubwo ibyo ushaka kubwira ubwoko bwawe ari byo unshishamo. Ndakwemerera kugira ngo nkubere igikoresho. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Hallelujah. Amen. Nitwa Rev.Pastor Abel tuyambaze. His name is Rev.Pastor Abel. Uyu ni umwanya tugiye kumva ijambo ry'Imana. This is the right place to receive what is God. Mu nyigisho yashize, the pastor sermon that we live, twabonye ukuntu Imana yagendanye n'Abisiraheli.
We had seen how God was moving with his realities, tubona ukuntu abisiraheli bagize ubwoba bari mu rugendo rwabo, and we saw how they were in their journey, ariko tubona n'ukuntu Imana yakomeje kubana nabo. and we saw how God was with them. Uyu mwanya rero This time, tugiye kwiga inyigisho ivuga ngo umugambi w'Imana wagusanga no mu mwobo. we are going to see how the will of God will reach you when you are in the well. Umugambi w'Imana The will of God wagusanga can reach you no mu mwobo. in the well. Ntabwo nzi umwobo urimo, I can't see the well you are in. ntabwo nzi ibigeragezo urimo, I don't see the temptation you are in. ntabwo nzi ibibazo ufite, I don't know your temptation, ariko mu bibazo byawe, but in your temptation, mu mubabaro wawe, in your sorrow, muri uwo mwobo in wawe, that war, umugambi w'Imana the will of God wabana nawe. can be with you. Haleluya. Hallelujah. Tugiye kureba inkuru z'abantu babiri. We are going to see two people's stories. Ni inkuru ya Joseph The story of Joseph na Daniel. and Daniel. Ni igice cya mbere tugiye kureba, ariko tuzakomeza kureba n'ibindi bice bizakurikiraho. We are going to see first the first term, and we shall see the first and the following ones. Ndakwifuriza kuzakomeza gukurikirana inyigisho I uko beg you izagufasha. to be with you for the next terms. Iyo usomye mu itangiriro When you read properly in Genesis igice cya 37, chapter 37, tubona inkuru y'umuntu witwa Yosefu, we see the story of Joseph. ko yari umwana ukunzwe kuri se Yakobo. He was the one who was the right place at his father. Ariko ikirenze kuri ibyo, More than that, yari umwana ufite umugambi w'Imana ku buzima bwe. he had the ambition of God's will in his life. Muri iyo mibereho ya Yosefu, That life, bene se bamugiriraga ishyari, their brothers were just blaming them. bakababazwa n'uko papa wabo ari we akunda They cyane. had so because father was loving him. Kuko umutwe w'amagambo uravuga ngo Yosefu atoneshwa na se, bene se bamugirira ishyari. Because the title of this story said about Joseph sold in Egypt, Bamugirira ishyari. and they burned him. Uyu munsi Today, ntabwo nzi abakugarije, I don't know those who are surrounding you, ariko icyo nakubwira ni uko ushobora gusanga ufite abantu bagufitiye ishyari. but what I can tell you is that you have some people who are hunting you. Reka dusome duhereye ku murongo wa 12. Let's read Genesis chapter 7 verse 12. 37, 12. 12. Umutwe w'amagambo uravuga ngo bene se wa Yosefu bamugurisha. So the title in my Bible says Joseph sold in Egypt. Bene se bajya kuragirira umukumbi wa se i Shekemu. Isiraheli abwira Yosefu ati bene so ntibaragiriye umukumbi i Shekemu, ngwino ngutume kuri bo. Aramusubiza ati ntuma. Aramubwira ati genda umenye yuko bene so ari amahoro, n'umukumbi yuko uri amahoro, maze ugaruke umbwire. Nuko aramutuma, ava mu gikombe cy'i Heburoni agera i Shekemu. Umugabo amubona azerera mu gasozi. Uwo mugabo aramubaza ati urashaka iki? Aramusubiza ati ndashaka bene data, ndakwinginze mbwiraho baragiriye. Uwo mugabo aramusubiza ati baragiye kuko numvise bavuga bati tujye i Dotani. Yosefu akurikira bene se abasanga i Dotani, bamwitegera akiri kure, bamugira inama yo kumwica atarabigira hafi. Baravugana bati dore Karosi araje, nuko nimuze tumwice, tumujugunye mu rwobo rumwe muri izi zacukuriwe kubika amazi, tuzavuge tuti inyamaswa y'inkazi yaramuriye, tuzamenya inzozi ze uko zizaba. Let's read verse 12. One day when Joseph's brothers had gone to Shechem to take care of their family flocks, Jacob said to Joseph, I want you to go to Shechem, where your brothers are taking care of the flock. Joseph answered, I am ready. His father said, go and see if your brothers are safe and the flock is all right. Then come back and tell me. So his father sent him on his way from valley of
Hebron, Joseph lived at Shechem, and so wandering about the country, when a man saw him and asked him, "What are you looking for?" "I'm looking for my brothers who are taking care of their flock." He answered, "Can you tell me where they are?" The man said, "They have already left. I heard them say that they were going to Dothan." So Joseph went after his brothers and found them at Dothan. They saw him in the distance, and before he reached them, they plotted against him, decided to kill him. They said to one another, "Here comes that dreamer. Come now, let's kill him and throw his body into one of the dry wells. We can say that the wild animal killed him. Then we will see what becomes of his dreams." Reuben heard them and tried to save Joseph. "Let's not kill him," he said. "Just throw him into the well in the wilderness, but don't hurt him." He said this, planning to save him from them and send him back to his father. Okay. Hallelujah. Amen. Inyigisho This sermon, iratwereka Yosefu it is showing us that yaragiye kureba Joseph abavandimwe be was going to look after his brothers bavukana mu nda who were born with them. bahuje amaraso, They have the same blood, ariko ikibazo but one question. baramwangaga, They was hating him. bamugiriraga ishyari They was having that jealousy kubera yuko kuri we because of him. hari hariho umugambi There w'Imana. was a will of God. Bibiliya iratubwira The Bible says igihe ngo Yosefu yazaga when Joseph came ku murongo wa 18 on 18 verse, ngo bamwitegera akiri kure, they saw him in the distance. bamwitegera They saw him in distance. akiri kure, So when he was far away from them, batangira kujya inama, they started to think. baravuga ngo uyu muntu They said that man, ubwo arimo kuza because he is going to come here, kandi bigaragara yuko aturuta, and they saw him that he is the elder than them, dushaka uko tumwica. let's try to kill him. Batangira kujya inama yo kumwica. They try to focus how they can kill him. Nta kindi cyatumaga bashaka kwica Yosefu, The reason why they tried to kill him, nuko Yosefu it is yari ariho umugambi because he w'Imana. was on the God's will. Birashoboka ko nawe It is uriho umugambi possible w'Imana, that maybe you are in the will of God. uriho umugambi w'Imana. This is the will of God. Nubwo uri mu bigeragezo, If you are in temptation, nubwo hari inama zigukorerwa, if there are some which are held together to kill you, ariko but uriho umugambi w'Imana. you are in the God's will. Hanyuma After that, barangije uwamugiriye impuhwe so the one who was having mercy on him, Reuben, ngo arabyumva, he listened that, aramubakiza, so he tried to save him. arababwira ngo twe kumuhwanya He told them, don't kill him kandi immediately, mwe kuvusha amaraso, and don't just make blood on him. ahubwo But ubujugunye muri uru Try rwobo. to kill, try to throw him into the well. Icyo nshaka kukubwira, What I want to say here, muri uru rwobo in that well, niho hari amakiriro ya is Yosefu, where Joseph should be saved. kandi muri uru rwobo And in that hell, niyo ntangiriro y'umugambi w'Imana kuri Yosefu. that was the beginning of the God's will on Joseph. Muri uru rwobo In that hell, niyo ntangiriro that is the beginning y'umugambi w'Imana. of the God's will. Ahangaha byari bitangiye gusohora. What does it mean there? Hari ubwo umugambi w'Imana ujya gusohora ku buzima bwacu, It is possible that the will of God can be achieved, bigasaba ko tunyura mu bigeragezo, and it requires you to pass through temptations. bigasaba ko tunyura mu ntambara, It requires you to go through the world. inshuti zikatwanga, So the friends can deny us, abavandimwe our bakatwanga, brothers can hate us, ariko nta kindi bigambiriye but the good ari ukugira ngo achievement umugambi w'Imana uzasohora. is to make the will of God to be achieved. Inkuru ya kabiri tuyibona muri Daniel. The second history, we found it in Daniel. Iyi nkuru ntabwo ndi buyitindeho, We are not going to spend much time on it, ariko hari icyo nshaka kwikubwiraho. but I want to talk about something on it. Uyu Daniyeli yari umunyagano i Babuloni, This Daniel was the slave from Babylon. yari umunyagano, He was a slave. ariko umugambi w'Imana wari uri kuri we, But the God's will was on him. umugambi w'Imana wagendanye nawe. So the God's will was on him.
buri muntu wese, umwami wese i Babuloni yakundaga Daniyeli. Every person, every king was loving Daniel. Nebukadinezari yakundaga Daniyeli. Even the king was loving Daniel. Yararebaga akabona ntacyo yakora atari kumwe na He Daniyeli. was seeing that nothing can be done when Daniel is not beside Atangira him. gutekereza ukuntu yamuzamura. He started to raise up Daniel. Ariko ku ngoma y'umwami Dariyo, But on the king of Dario, mu gice cya gatandatu, Daniyeli gatandatu, on Daniel chapter 6, umurongo wa kabiri, verse 2, aravuga ngo Daniyeli mu rwobo rw'intare. so we saw it that Daniel in the hill of lion. Ngo bukeye Dariyo ashaka kugabanya igihugu mo intare 120, ngo azigabire abatware b'intebe bakwire igihugu cyose, kandi abaha n'abatware bakuru 3. Umwe muri bo yari Daniyeli, kugira ngo abo batware b'intebe bajye babashyikiriza iby'umwami, ngo umwami adapfirwa ubusa. Ariko Daniyeli aratona cyane kuruta abandi batware bakomeye n'abandi b'intebe, kuko umwuka mwiza cyane yari ari muri we, ndetse umwami yibwiraga kumwegurira igihugu cyose. Abatware bakomeye n'ab'intebe bashaka impamvu yose yatsindisha Daniyeli mu by'ubutware, ariko bamuburaho impamvu cyangwa igicumuro, kuko yari umwiringirwa, ntabonekweho n'amafuti cyangwa igicumuro. Let's read Daniel chapter 6, verse 2 to 5. In addition, he chose Daniel and 2 others supervise the governors and to look after his king's interest. Daniel soon as showed that he could do better work than the other supervisors and governors. Because he was outstanding, the king constantly putting him in charge of the whole empire. Then the other supervisors and the governors tried to find something wrong with the way Daniel administrated the empire, but they couldn't, because Daniel was reliable and did not anything wrong, dishonest. So they said to one another, "We are not going to find anything of which to accuse Daniel unless it is something in connection with his religion." So they went to see the king and said, "King Darius, may your majesty live forever." Daniel nubwo yari umunyagano, as if he was a slave, icyatumaga umwami amukunda, what make the king to love him? Nuko yari ariho umugambi w'Imana. It is because he was in God's will. Igihe yazamurwaga mu ntera, The time when he was raised up, abajyanama, the advisors, abakuru b'intebe, ibisonga, abo bose the chiefs and officers, all of them, bamugiriye ishyari. so they were having some jealousy on them. They were sorrow. Bababazwa nuko Daniyeli azamuwe mu ntera. They were there because Daniel was raised up. Hari igihe umugambi w'Imana ujya gusohora ku buzima bwawe, There's sometimes you can not have the achievement on the will of God, ariko hakaboneka abantu bashaka kwica umugambi and you w'Imana. can some people they can't kill your will. Ikintu cyanteye ubwoba muri iriya nkuru ya Yosefu, What make me to be in deep and think about it? bene se bamubonye, Their brothers, ngo bamwitegereje akiri kure, they looked at the distance. bamurebye akiri kure. He was at the distance. Hari abantu bazi kureba umugambi w'Imana ukiri kure. There are some people who can see your will when you are at the distance. Hari abantu bazi kureba umugambi w'Imana So you have some people who can see the will of God ukiri mu ntangiriro, when you are at the beginning. kandi icyo bashaka And what they want ni ukwica is umugambi to w'Imana. kill the God will. Ariko icyo nshaka kuvugana nawe What mwene I want to data, say about ni uko icyo Imana yakuvuze it is because what the God says about, ntabwo kizazima. you cannot miss it. Ntabwo bazica umugambi They w'Imana. cannot kill it. Ntabwo bazica umugambi They w'Imana. cannot kill it. Byature ku buzima bwawe, So just stay about your life. byature ku buzima bwawe, Talk about your life uvuge ngo ntabwo umugambi w'Imana and uzapfa. say that I cannot miss the Nubwo God's wagera mu will. rwobo, Even though you can be in the world, nubwo wagera mu mwobo, even though you can be in the world, uzajyana n'umugambi you w'Imana. can go with the God's will. Daniyeli Daniel, bamugirira ishyari,
So they had jealousy on him. jealous, Yes. bamugirira ishyari, So they had jealous on him. bashaka ukuntu bakwica umugambi w'Imana They kuri we. found a way to kill the God's will. Bagira inama umwami, So they tried to advise the king. baramubwira ngo igihugu cyose And they ni wowe told kigiye him gusenga, that the whole country going, maybe they're going to glorify you. nta yindi mana izasengwa, There is no other God to pray. nta yindi mana izashyirwa hejuru There is no God to be raised up usibye wowe wenyine. except yours. Impamvu babikoze, The reason why they did that, bagira ngo babone aho bazategera Daniyeli, it was to make the obstacle on Daniel. ariko Daniyeli But Daniel, yasobanukiwe Imana iri muri we. he was just knowing the God's will. Ukeneye kumenya Imana iri muri wowe, You need to know the God which is in you. ukeneye kumenya ko Imana yawe ishobora byose, You need to know that God can make everything on you. ukeneye kumenya ko Imana yawe mwanyurana mu bibazo ibyo ari byo You byose. need to know that you can pass through all temptation with God. Daniyeli ntiyagize ubwoba, Daniel didn't have any issue. yagiye gusenga He came back and pray nk'uko yari asanzwe abikora. as he was doing it. Ariko umurongo wa 12 But on verse 12, haravuga ngo bukeye ba bagabo baraterana baragenda basanga Daniyeli asenga Imana ye ayinginga, baraza bavugira imbere y'umwami rya tegeko rye bati, mbese harya nyagasani ntiwashyizeho ukuboko ku rwandiko rw'iteka waciye ngo mu minsi 30 umuntu wese uzagira icyo asaba Imana yose cyangwa umuntu wese atari wowe asabye nyagasani ngo azajugunywe mu rwobo rw'intare? Umwami aramusubiza ati narabitegetse koko nkurikije amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atavuguruzwa. all of them went together to the king to accuse Daniel. They said, Your Majesty, you signed an order that for the next 30 days, anyone who requested anything from any god and from any human being except you would be thrown into the pit filled with lions. And the king replied, Yes, a strict order, a law of Medes and Persians which cannot be changed. Aba bagabo Those men, ntabwo bagiye gusenga umwami kuko ari we bashakaga gusenga. they didn't go to pray God because they want to pray. Mwibuke inyigisho yacu iravuga ngo kizwa ukire. Remember, our teaching is to be repent before you be saved. Kizwa Repent ukire. and you be saved. Hano harimo inyigisho Here we have the teachings nshaka kubwira ibyiciro bitandukanye. that I want to talk to different parts. Ushobora kuba uri umukoresha It should be that you can be a boss ufite abajyanama babi, and you have bad advisors. kandi abo bajyanama bawe And those advisors, barashaka kwica umugambi w'Imana ku buzima bwawe. they want to kill the God's will on you. Ntabwo ushaka kubona abantu beza mu kazi nka Daniyeli. You don't want to see provide people as Daniel, Ntabwo bashaka kubona abantu bakora neza nka Daniyeli. and they don't want you to see people like Daniel. Icyo bashaka What they want ni uko unanirwa, is that you can be fed, ni uko unanirwa. is to be fed. Niyo mpamvu bakwigizayo abantu beza bose ntubabone. That's why they push people to move away from you. Kandi kizabikubwira What will take you to understand it, ni uko baza bakubwira neza, they come and tell you that you are of you. baguha ibyubahiro, So they just master you, ariko bakubwira nabi uwundi muntu, and they try maybe to make some people who are bad on you. ariko nta kindi bashaka. They don't want something else. Ni uko umugambi w'Imana ku buzima bwawe Is to break the God's will on you. utazasohora. It cannot be achieved. Ushobora kuba ukurikiye inyigisho ufite abakoresha ukoresha, Maybe you are following me and you have some influence. ariko icyo nshaka kuvugana nawe But what I want to talk about you right now ni uko wemerera Imana is to accept God mu byemezo byawe, in your ideas. ukagendana n'umugambi w'Imana. Go with the God's will. Wikumva amagambo y'abantu Don't understand people's words ngo ufate ibyemezo and you take the decision utabanje kubaza Imana. without asking God.
Daniel, nawe yari mu mugambi w'Imana, he was on God's will, ariko aba bagabo but those men, bamutegera ku Mana ye, they try to see him on God, basanga arimo gusenga, and they saw him praying. ntabwo yigeze acika intege. He didn't fail to pray. Icyo nshaka kuvugana nawe What I want to say about you right now, mu bigeragezo byawe, in your temptations, mu ntambara zawe, in your, ibyo unyuramo byose, in everything you pass through, menya yuko know that hari umugambi w'Imana kuri wowe. there is a God's will. Ikirenze kuri ibyo More ngibyo, than that, wicibwa intege n'ibyo unyuramo, don't minimize with what you are passing through. fata icyemezo, Take the decision uvuge ngo ndagendana nawe Mana. and say that I want to be with you or move with you, God. Daniel bafashe icyemezo cyo kumujugunya mu rwobo, They took the decision to throw him into the hell kuko niko byari byarategetswe because it is how King signed it, ko umuntu uzasenga iyindi mana, because everyone who was just trying to pray another God can be killed. azajugunya mu rwobo. He will be thrown into here or nta what. nubwo ari ukujugunywa mu rwobo gusa, It is not that only, ahubwo hari harimo n'intare kandi zishonje. but also there were some lions who were waiting him. Bashyize Daniel mu mwobo. They put him there. Ku murongo wa 18 On verse 18, maze bazana igitare bagikinga ku munwa w'urwobo, umwami ahomaho ikimenyetso cye bwite n'icy'abatware be, kugira ngo ibyo ategetse kuri Daniel bidahindurwa. a stone was put over the mouth of the pit, and the king placed his own royal seal and the seal on his noblemen. On the stone, so that no one could rescue Daniel. Icyo nshaka kukubwira ni iki? What I want to say about Icyo amategeko y'abantu cyashyizeho what the law of people set ntabwo gihindurwa, cannot be changed. ariko icyo Imana yashyizeho, But what God signed it, icyo Imana yashyizeho what God signed it, nta muntu wagihindura. no one can change it. Amategeko yabo Their law ntabwo ahinduka, cannot change. ariko amategeko y'Imana, But the God's law, umugambi w'Imana the God's will uhindura byose. can change everything. Haleluya. Hallelujah. Bafashe Daniel bamushyira mu mwobo, They put him into a pit, bavuga ko ibyo bakoze bidahinduka. and they said that nothing can be changed. Ntabwo bihinduka. It cannot be Hari changed. abantu bazakora inama, So there are some people who can make a decision on you nugera mu mwobo in that pit, bavuge ko bidahinduka, and they say they cannot change it. ariko no muri uwo mwobo But in that pit, nujyanamo umugambi if w'Imana, you go with the God's will, ibyo abantu bakoze what people did, bizahinduka. they will be changed. Mu mwobo In that pit, hari harimo intare there were lions kandi zishonje, which were hungry. zishonje. They were hungry. Ariko igitangaje, The amazing thing, ntabwo zigeze zimurya, they didn't try to kill him. ntabwo zigeze zimwica. They didn't try to kill him. Uzi impamvu? The reason why, do you know? Intare The lions, zamenye yuko umuntu ugeze mu mwobo they know that the people who were with them, harimo umugambi w'Imana, there is some God's will within him. hariho umugambi w'Imana ku There buzima is bwe. God's will on him. Intare zishonje, Lions, zishonje which were hungry, nazo ubwazo zamenye ko they knew that Daniel Daniel hariho umugambi w'Imana. had God's will. Ariko icyo nshaka kuvugana nawe, But what I want to talk about you, menya yuko muri uwo mwobo wawe know that in that hell, harimo umugambi w'Imana. there is God's will. Muri ibyo bigeragezo In that temptation is harimo ibigeragezo, that temptation you meet temptation. mu byo unyuramo In byose that will you are passing through, harimo umugambi w'Imana. there is God's will. Ngo umwami And the king Darion, ntabwo yigeze asinzira, he didn't sleep. ntabwo yigeze asinzira, He didn't sleep. yabuze amahoro So he missed how to sleep
kuko ntabwo yari afite umugambi wo kwica Daniyeli. Because he didn't wondering maybe to kill Daniel. Ararasenga nawe arimo avuga ngo mana ya Daniyeli umurinde. He spent the whole night praying that just God try to save Daniel. Ntabwo yizeraga Imana. He didn't believe in Jesus. Ariko iryo joro But in that time, yatangiye noneho kumva hari Imana ishobora kurinda he Daniyeli. started to listen that there is a God who can try to save him. Yatangiye kumva hari Imana ishobora He byose. understands. He began. Yatangiye kumva hari Imana ifite imbaraga. There is a powerful God. Ushobora kuba utizera Imana ariko ukaba Maybe ukurikiye iyi you video. cannot believe that God has power, but you believe it. Niba udukurikiye If you are following us, menya ko hari Imana know that there is a God kandi ishobora byose. which can make everything. Imyizerere yawe yose, You believe imyizerere yawe yose, or you believe hari Imana ishobora byose. there is a powerful God. Bukeye umwami yibambura kare mu museso, agenda yihuta ajya kuri rwa rwobo rw'intare. Ageze hafi y'urwo rwobo Daniyeli yari arimo, atera hejuru n'ijwi ry'umubabaro, abaza Daniyeli ati, yewe Daniyeli mugaragu w'Imana ihoraho, mbese Imana yawe ukorera iteka yabashije kugukiza intare? Daniyeli asubiza umwami ati, nyagasani uhoraho, Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye kuko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha, kandi nawe nyagasani ntacyo nagucumuyeho. Which verse? 20 kugeza kuri 23. So when he got there, he called anxiously Daniel, servant of the living God. Was the God you serve so really able to save you from the lions? Daniel answered, may your majesty live forever. God sent his angel to shoot the mouths of the lions so that they would not hunt me. He didn't this because he knew that I was innocent, and because I was not wrong to you, your majesty. The king was overjoyed and gave orders for Daniel to be pulled up out of the pit. So they pulled him up and saw that he had not been harmed at all, for he trusted God. Ndongera bisubiremo ngo kizwa. So I want to repeat that you repent kugira ngo ukire, so that you can be saved. Icyakijije Daniel, what makes Daniel to be saved? Nuko yabanaga n'Imana. It is because he was living with God. Yakiranukiraga Imana. He was innocent. Bituma no mu mwobo w'intare Imana imurinda. And made him to be saved from the pit of lions. Ku murongo wa 24 haravuga ngo umwami ahera ko anezerwa cyane, ategeka ko bakura Daniyeli mu rwobo, nuko bamukuramo basanga ntacyo yabaye kuko yari yiringiye Imana ye. Hallelujah. Amen. The king was overjoyed and gave orders for Daniel to be put out of the pit. So they put him up and saw that he had not been hurt at all, for he trusted God. Kwiringira Imana. To believe God. Kwiringira Imana. Believing God. Daniyeli basanze ntacyo yabaye. Daniel was okay. Nubwo waba uri mu bigeragezo nawe, even though you can be ukaba uri mu mwobo wawe, and you are in the pit, wiringira Imana. believe in God. Wiringira Imana. Believe in God. Niyo Mana ishobora byose. It is the powerful God. Kandi igiye kugukiza. And he's going to save you. Akagambane kose igiye kugukiza. Inama z'ababi zose. Or your betrayal and all decision had made on you against you. Ngo umwami Dariyo, the king Dariyo, ngo maze umwami ategeka ko bamuzanira ba bagabo bareze Daniyeli, babazanana n'abagore babo n'abana babo, babajugunya muri urwo rwobo rw'intare, zibasamira mu kirere, zibamenagurana n'amagufwa yabo batararushya bagera mu rwobo hasi. I command that they flew out my empire, everyone should fear and respect Daniel God. He is a living God, and he will rule over his kingdom.
will never be destroyed, and his power will never come at the end. But on verse maybe 24, then the king gave orders to arrest all of them who had accused Daniel, and they were thrown together with their wives and their children into the pit filled with lions. Before they even reached the bottom of the pit, the lions pounced on them and broke all their bones. ntabwo nzi urwego urimo akazi ukora icyo ukora. I don't know your position where you are, ariko hari icyo nshaka kukugiraho inama. but I want to advise you. mbere y'uko ufatira umuntu icyemezo Before you take any decision, kandi uzi ko arengana, and you know that that one is innocent, utonde. be careful. witonde Be careful, kubera yuko because hari umugambi w'Imana uri ku buzima bwe, there is a God's will on him. kandi ibyo urimo gukora And what you are going to do bizagira ingaruka ku muryango wawe no ku buzima bwawe bwose. will affect on your family and your life. ariko icyo nshaka kongera kukubwira, And what I want to add on it, nubwo warenganywa, nubwo bakurwanya, nubwo bakora ibyo bakora byose, even though they can hate you, haracyari ibyiringiro. there is a believing. Dariyo yafashe icyemezo He took a decision. ku murongo wa 26. On verse 26, umwami Dariyo ahera ko yandikira abantu b'amoko yose y'indimi zitari zimwe batuye mu isi yose, ati amahoro agwire muri mwe. kizaho itegeko ngo abantu bo mu butware bwose bwo mu gihugu cyanjye bajye bubaha Imana ya Daniyeli, bahindire imishyitsi imbere yayo, kuko ariyo Mana nzima ihoraho iteka ryose. ubwami bwayo ntibuzarimburwa, kandi ubutegetsi bwayo buzageza ku mperuka. niyo irokora igakiza, ikora ibimenyetso n'ibitangaza mu ijuru no mu isi, kandi niyo yakijije Daniyeli inzara z'intare. nuko ku ngoma ya Dariyo no ku ngoma ya Kuro w'umuperesi, Dariyo agubwa neza. the king Darius wrote to the people of all nations, races and languages on earth, greetings. I command that throughout my empire, everyone should fear and respect Daniel's God. He is a living God, and he will rule over. His kingdom will never be destroyed, and his power will never come to an end. He saved and rescued. He performs wonders and miracles in heaven and on the earth. He saved Daniel from being killed by the lions. Daniel prospered during the reign of Darius and the reign of Cyrus the Persian. ndimo gusoza, tugiye gusenga. I'm getting to the end of this point, ariko ndagira ngo ugire ibyo utekerezaho. but I want you to think something. ntabwo ibigeragezo urimo ari byo kukwica, Your temptation you are in cannot kill you. ahubwo ni ukugira ngo imbaraga z'Imana zigaragare ku buzima It is bwawe. because the God's mercy can be shown to everyone. imbaraga z'Imana The power of God bigaragare ku buzima bwawe. can be shown you. ibigeragezo byose urimo, All temptation you are in, menya ko hari umugambi know that there will w'Imana of God uri inyuma yawe, behind you. nubwo imbere ntabyo ubona. So even though you cannot see in front of you, wowe amaso yawe ntabibona, your physical eyes cannot see them, ariko aho ugenda hose, but where you are mu moving nzira on, unyuramo zose, every way inyuma yawe behind you, hari umugambi w'Imana there is a God's will ugenda ugushakisha, which can find you ugenda everywhere, ugushakisha, searching you where you are, ugenda ugushakisha. finding you where you are. wikwiheba, Don't be ashamed. wicika intege, Don't be destroyed. wicika intege. Don't be destroyed energy. umugambi w'Imana The God's will uzabana nawe will be with you mu byo unyuramo byose. in everything ndashaka possible. gusengana nawe. I'm going to pray. ndashima Imana ku bwa mwene data Irize, I thank God because Elize, wamfashije kugira ngo ashobore gufata ikinyarwanda gishyire mu cyongereza. who was with us, translate. nuko nzi neza yuko inyigisho izarebwa n'abantu benshi It batandukanye. is because this teaching will be seen with
many people bari mu gihugu cy'u Rwanda in our country cyangwa n'ahandi hose Imana izishimira ko ubutumwa bugera and across the country. ariko niba utumva n'ikinyarwanda ukumva icyongereza And if you don't say Kinyarwanda or understand Kinyarwanda, you can understand English. umenye ko hari umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe. Know that there is a God will on you. tugiye gusenga Imana. We are going to pray. Alpha and Omega, we worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Niba urwaye, If you are ill, ndagira ngo dusengane. I want you to pray with me. Niba ukomeretse umutima, If you are hurt in your heart ukaba wumva ubuze imbaraga, and you understand you are weakened, ndashaka ko dusengana. I want you to pray with me. Ndongera kukwibutsa ngo I want to remind you that hari umugambi w'Imana there is a God's will uri ku buzima bwawe. on your life. Umugambi w'Imana The God's will uri ku muryango wawe. is on your family. Umugambi The w'Imana God's will uri no mu kazi kawe. is in your job. Turagushima Mana yacu, We thank you, God. turagushima kuri Imana nziza, We thank you because you are my God. turagushimira kubw'ijambo ryawe. We thank you for this word. Igitumye tubona izi ngero The reason why I sing these examples, byari kugira ngo tugire ibyo twigira kuri Daniyeli no kuri Joseph, it was to learn from the history of Daniel and Joseph. kandi tumenye kuri Imana ishobora byose. And we know that you are powerful God. Ya Mana yarinze Daniyeli, The God rescued Daniel. ya Mana yarinze Joseph, The God rescued Joseph. n'uyu munsi yandinda, And today can rescue me. n'uyu munsi yarinda mwene data. Today can be with you. Hari abarwayi bakurikiye inyigisho, We have some sickness people who are following us. turabasengeye mu izina We rya are Yesu praying for them in Jesus' name kugira ngo bakize uburwayi bwabo. so that they can be saved. Hari abantu bakomeretse imitima, We have those people who are weakened. hari abantu bakomeretse imitima. There are people who are weakened. Turasenze kugira ngo ubomore Mana, ubakize. We pray so that we can save them. Turasengera imiryango yacu, So we pray our family. turasengera isi yose, We pray for our world. turahagarika intambara We zose, stop all wars. turasenze kugira ngo utange amahoro. We pray that you can give us joy. Mana, abantu bawe bakeneye amahoro, God, we need people in peace. abantu bakeneye amahoro, People need peace. bakeneye amahoro. They need peace. Turahagarika intambara zose muri Israeli, muri Libani, muri Russia, muri Mana, turasenze kugira ngo izo ntambara zose zihagarare mu izina We ryawe. cross everything and we stop all in the world. Uri Imana nziza kandi uri Imana idukunda. You are loving God. Niyo mpamvu tugusabye kugira ngo duhe kugendera mu buntu bwawe n'imbaraga zawe, That is we are asking so that you can move with your mercy, kandi umugambi ukomeze kubana natwe, so that your God will can be with us, kandi uduhe gukomeza gukizwa kugira ngo dukire. so that you can be righteousness, so that you can be saved. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. And we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha.